Tukitana mbere na atuto ingi na ndi nyume atongere bamwe basako chamira kurota sako ya Nyambene bakiuga ni amukire kigina kya gutethia arimi bamira indi mbeche witakinyire murimi na ndi akiama basako yo nabo ibachumiretie gwitetera arebugite miario yu ni ya urongo nuntu matunda jakigina kiu ni jonekete ni bongerete na kuga baraba guteta kinya te basako yu. Nicholas Chabari na atuto tarira undikire irorwa na kyo kinya kya kyo kinge kyo cieta Nyambene mirasa ku kinya kyo ikietere ara ki county kya nenkro milioni 5 nabo bare ya kurenge ba ite dianto shares anto bare ka savings cio savings na mbira cia nenkanero i county utewo menya mathabu yo Nyambene baita Nyambene chako mutongerio u arethio ra maruge yetha cia yakathama mwithongaya yacoka yaitia Nyambene wiyo to macieta Nyambene chako acoka kwa weno union kuendeke bete nangu kwira woni twacoro mbia citha ira woyere ciarimi itara koro ya COVID-19 ciange kuru ingi ntiwa nonto itwehere ginyagire itu twamwira mantu yaku twamwira no etembe ciange kuru ntiwa nambi urabetie mbia cio save gendo ba mbecha ngiri bepte no tewa waere mbeche uke milioni ra wa milioni 5 ikira itu matheta mababa baire merekithiritwe kirisako oya Nyambene mira asako iretongoretwe ni Moses Luchoro ni uthiete nambe na gukiria aruri anto obaingi kankwenda kwira munsure sakinjo tukeria Nairobi itwasangire mbesa cia kioroke Pumwani are ngiri 3 anderi ande bepte utero rekinya uwe munsure sakinjo umenya kuongoza antu ntukira ukuona muntu wetwa muhuta na muntu wetwa Sakinjo munjure baria kabaraibirwe kwina ka supplementary budget kiyite ikoko tumane ndi bambeja kwethia bobo bare angwana bura bare antu babeya lakini itobumenya thokwelanda ni ekiura ya orere under your watch wo thonko makinya ni ombese nyinge na kwe muntu kwinya kiuke kaoya ikiraoya ndi uthwania kike ya kuoya kwa imbese ile cimbikia either pengine kuonekana cia mira onogo nabo barabagunekire na mbecha ino milioni 5 ikurikana ciana kanero kirisako ino kinyabe babumiretie na ukojera oma boy bonire mbecha ino cia asako ino na antu ibatie gwikira ndetoni batagocimenya antu baande ndo bakilarifaira oma ati bombere tuntu acoro waerwe milioni 5 Nyambene mirasako yaero milioni 5 zakatevu iyo era amount ya sako era na bombe sikobetha nacua ura batere kwethe complain mu member akiwa oninda yokirie mpesa intaonere mpesa na inda apply ite lakini muntu we omenara ura kuya kwaria akiwa ati mpesa ndo acoro na arire mpesa kankwendo mukani na kanywakara yandi muira tafadhali tuntu acoro waerwe mpesa ni Nyambene mirasako yaero mbia o munjure Sakinjo o eto munjure Sakinjo to manate o itangwa o ina manto amai mbisi eyere itwatetherwe okwibwa into asoro ara ambira atwere twatethia na bao beto okwibwa ana tureke skulu onte ontari nyambia sike mwana na sare ka secondary wako na ndokuwa secondary oni mwana na sare ntari ambia sio muikia lakini ndekiri mwana ambi skulu nonge nwe stand 3 inde muikete Meru town okwibwa ne mbia sia maoa Nyambene sako nete etethetie mbike mwana kwa skulu baba kwa na rombete mbese yu twarinda githa tumucie na tuigiria cukuru na uracio ira kaendelea thai ona na tanoce babe mucie tu cukuru thai kwa hivyo ngondo bwira atire tue tutena thina nwere ko ibara gotecogoza na mbese cietu itwaero no timu turambirie kuria lakini mirambia kwa na mbese ito tukambirie kuria mbese ya wintare nya thiringini kwa hivyo antu betwa ngondo bwira tukathugia twacororie twa tukira no milioni 5 akiracio mbese itoye na twina cio kethira ga kuthangana neye na njira ingi mantu ya kuua tutae wambia cia mira itwaerwe na twabwithia mirandi batwi weekend kumege Benoth Beton Class Chabari.